Mĩhang'o ĩno ĩkwambĩrĩria na gũthondeka kliniki ya rũhonge rwa mĩgũnda kuma kaunti ya Naikuru, ũnyitanĩri na maobithaa a wathani gĩcigo-inĩ gĩkĩ, kũrĩ arĩa marĩ na marũa ma allotment ma mũgũnda wa ADC mekũmatwara nĩguo mathũrimwo, nĩguo gũteithĩrĩria gũtuithania ngucanio cia mũgũnda ũyũ wa ADC, ta ũrĩa Ngabana wa Naikuru Lee Kinyanjui atarĩirie aikari. Hatutataka ati kuambia nyinyi muende huko kwa ofisi za ADC. Tutafanya ile kitu inaitwa a land clinic. Na land clinic ni kuleta registrar hapa, kulete ofisi ya ADC hapa, na pia kulete ofisi yetu ya county hapa. Ili kila mtu ambaye ako na hiyo allotment letter inakuja inaonekana, tunaleta survey so that in another 6 months angalau wale ambao tunajua na hakuna kesi yoyote, we can be able to give them their title deed. Ofisi yote ishikane, kufunguliwa angalau siku 2 ama 3. Kila mtu ambaye yako na shamba kwa ADC, iwe ni agreement, wao wako na allotment, walete hapa karibu, kwa sababu wanashindwa kupata gharama kwenda kwa ADC Nairobi. So wengi wamekaa hapa wakisema wana mashamba, lakini Nairobi rekodi pengine si yao. Igongona-inĩ rĩa kũhe aikari 113 cia mĩgũnda yao taũni-inĩ ya Kreta mwena wa ADC Maiella, atongoria gĩcigo-inĩ gĩkĩ maratanya thabarĩ ĩno ya kwambĩrĩria gũtuithania ngucanio cia wĩgwatĩri wa mũgũnda ũyũ, wona yambĩrĩria gĩgũkorwo kĩrĩ kĩambĩrĩria kĩerũ kũrĩ aikari arĩa maremetwo nĩ kũigithia mĩgũnda-inĩ yao kumana na ngucanio ici. Kwa hivyo tukianzisha mpango huu, ningeomba tafadhali wakaaji wa hapa, sasa tumewapatia advance notice. Ili kama ulinunua, tafuta sale agreement iko wapi. Kama wewe uliuzia hii watu yako 10 ama 15, whatever the case, look at that document. So that tunapokuja hapa, tukiona your allotment umepatia watu 10, we'll get their names and we can now be able to transfer to the others. Ili pawe na haki na ukweli, na tusiseme kwamba tunaachia watoto wetu shamba, kumbe tunawaachia kesi. We still have issues of Ngati farm which are still outstanding. So tunaomba sana tukifanya hii twende mbele na kuona how do we resolve those issues. Hata kama hatuta resolve zote during our tenure here, tour of duty, tusuluhishe zile ambazo Mungu atatuwezesha kusuluhisha. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩrĩ Ngavana erĩire aikari gwĩkĩrwo rami kwa barabara ya kuma Kongo-inĩ Naivasha gũthiĩ Maiella nĩguo kũhũthĩria arĩmi thabarĩ ya kumĩria magetha kuma mĩgũnda-inĩ. Sehemu hii yote kwa jumla tumeweza kuona shida 3 ambazo lazima zitatuliwe. Ya kwanza ni hii barabara ya kutoka Kongoni kwenda mpaka Maiella, kwa sababu wakati barabara iko na shida, hata mkulima akilima viazi ama mahindi, bei yake inabaki kuwa chini kwa sababu ya gharama ya uchukuzi. Kwa hivyo hii mambo ya hii barabara kuweka lami tumezungumza mpaka na rais, na ningetaka kuhakikishia ifikapo mwezi wa 8 ambao ndio mwezi tunaelekea, tutafanya advertisement ama procurement ya hii barabara kutoka Kongoni kwenda mpaka Maiella. Ngĩribotera Inooro TV kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.